علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. در اکتبر سال 1981 به ابتکار چند تن از محققان بریتانیایی و با تشویق مالی بنیاد اروپایی علم جلسه ای با شرکت 15 تن از محققان ایران شناسی تشکیل یافت. بله. در اکتبر امویجن مثلا آرالقه اگر مه سال 1981 به ابتکار چند تن اکیمه تمام مزمون اکیمه سال 1981 دا به ابتکار چند تن به ایجاد چند حب از محققان بریتانیایی ارشترماجی بریتانیا و با تشویق مالی بنیاد اروپایی علم و به تشویق يعني دستكا أبي يعني أوروبي علم يعني شو عم بيجلس ده؟ أوروبا علم وقفي. أوروبا علم وقفي. بدستكا وان بتشويق وان أشبيه جلسة با شركة 15 يعني أوترومكي بقاتل مشبونا 15 شخص از متخصصان جه araştırmacıya جه uzmana بله جه uzmanı از متخصصان ایران شناسی yani İranolog kod verişin evet hakkı İran'ı da yani araştırmayı var hene abi celse teşkil ya abi celse hani atiye kurulmuşkin ve oturum hani atiye çekilir. بیشتر آنها نمایندگان بودن از کشورهای اروپای غربی بیشتر آنها پرژوان نمایندگانی بودند اوان تمثیلجی هانه بله از کشورهای اروپای غربی يعني بهتر اوان پروان تمثيلجية دولت باطن أوروبا دولت باطن أوروبا بونه بله مهمترین تصمیمی که در آن مجمع اتخاذ شده en önemli mühim kararı koyduğu oturumu da hatına girdin aviye ibaret بود از تهیه مقدمات تأسیس یک انجمن اروپایی برای مطالعات ایرانی حاضر کردن ön hazırlığı ki جبو تأسیس کردن انجمنه ki enstitüte ki Avrupa'yı jibuna encumen yani heyeteki yani bejin heyeteki beni jibu kurulmuş kırna heyeteki Avrupa'yı jibu içi برای مطالعات ایرانی yani de hakkı İran'ı da incelenme o tişta bulmuş bike beni برای این منظور yani buna göre okuyacağım komite يعني جبوه amacı جبوه ve noktayı beli komite muakkati geç yani muakkat ve komite hani murakkebe az haft udwe intikab şut مركبة از 7 عضو انتخاب شد. جحفت يا مركب از 7 عضو انتخاب شد. بله هاتیه تشکیل کردن جحفت یا هاتنه seçmiş کردن ki در آوریل و دسامبر هذا ناوی وان ما از گره ناوی وان ما درخم ولا زنگیلی گریه میشه آوریل انگلیسce نیسان نیسان o دسامبر اوجی اميجن اغسطس ديسمبر ولا اغسطس يعني يا ايلول يا اكيمه اكيم اكتوبر سبتمبر بلكي سبتمبر ايلول به سيدا ديسمبر aralık سيدا aralık بله سبتمبر ايلول ديسمبر aralık بله سال 1982 تشکیل جلسه داد آوه کمیته هانه جبونا و oturum هانه دوی ساله هانه ده هاتیه تشکیل کرد
yani teşkili celse de yani oturma ki çekiriye yani. بله این کمیته در یکی از جلسات خود روم پایتخت ایتالیا را به عنوان روم بسكون روم بله این کمیته در یکی از جلسات خود روم پایتخت ایتالیا را به عنوان محل انجمن تعیین کرد. بله آبی کمیته یکیش oturum خود روم پایتخت ایتالیایه روم پایتخت ایتالیایه evya ve evkaho ve encümena ko yani ve toplantıya ko ve encümene ra tayin kir yani ve enstitüye tayin encümen ve Roma'yı be Roma'yı be mele sepes gerde hemi ayı lazım piştra topkırına ayı çeseda Girdehemayı ser Girdehemayı yani mesela Girdehem Ahmet'den yani mesela topuna leher yani Girdehemayı lazım Girdehemayı lazım yani topuna lazım Beray tesisi encümen teskirna ve encümeni der rozhayı hevde ta biste join jihevde haya biste join در شهر مزبور دوی شهر مذکور دا که هات ذکر کردیم که روما بو اوه جلسه برگزار شد هاتا قرآن میشکرین هاتا gerçekleşmiş. بله در این گرده هم آیی دوی توپلانتیه دا به مسائل حقوقی تأسیس انجمن پرداخته شد yani حقوقی مسائل حقوقی تأسيس أنجمن دوي توبلانتيه دا بمسألة حقوقية قرولوشا في أنجمنه مشغول بنا مشغول بنا يعني مشغول بنا جي خبردانه مالزم كلام كسيدة ملا قدري جوئينز حزيرانة جوئين مذكر حزيرانة اللغة مذكر حزيرانة مالزم كلام طول عمر Süveysi ha İsviçrelilerin ömür yani yaşam uzunluğu müretteben Süveysi ne be? Süveysi ha müretteben düzenli olarak tuğlani her mişalar düzenli olarak daha uzun oluyor. Onların yaşamları, ömürlerin uzunluğu daha uzun oluyor. Ve dersali güzeşti şeysu dersat yani geçen sene %60 ez efradiki der Zürih yani İsviçre'nin başkenti olan Zürih'teki fertlerden %60'ı bu cemiyetlerini kantoni Sivis İsviçre kantonunun en çok nüfuslu Fevtkerden onlar öldüler. %60. اوقات متقاضی مخاینه و در سال گذشته 60 درصد از افرادی که در زوریخ و زوریخ پر جمعیت ترین کانتون سوئیس و یعنی ان پر نفوس صاحب کانتون سوئیس اوان 60 درصد افرادی که فوت کردند کمرنه onlar ki öldüler, balayı heştisal sındaştan. Yani onlar 80'ın üzerindeki yaşlı insanlar, 80'ın yukarısındaki yaşlılardı. Der Sivis, İsviçre'de Es-Sali Hazaru Nehsedu Hafti ta Sali Haftat Der Sali Hazaru Nehsedu Haftat بله 970 تا سال 2011 میانگین سن مرگ و میر برای مردان bu yani erkekler arasındaki ölüm yaşı arasında ortalama meyangin yani ortalama meyangin ortalama sınne merg ve mir sayfa 74 Habib. Ortalama erkekler için
ez 7 sal ve 8 sal. Yani 70'ten 80'a kadar Ez 70 sal ve 80 sal. 70 sal ve 80 sal ve beray zanan kadınlar için beray buna pireka ez 76 sal 76 yıldan ve 84 sal evzayiş yaptı. 4 sal. 4 Evzayiş yaptı. Yani kadınlarda ise 76'dan 84'e kadar artıyor. Yani onların daha uzun yaşıyorlar. Artmış yani. Artmış evet. Elbette muhakkak in vaziyet bu konum derheme cahahi sivis yeksan ne buldez. Tabii elbette yani bu durum evet muhakkak İsveçlerin her yerinde aynı değil. Aynı değildir. Der şehrihay buzurg büyük şehirlerde zananu merdan kadın ve erkekler Zananu merdani Suisi evet idafe bu İsviçre'nin kadın ve erkekleri büyük şehirlerde zütter daha erken ezzanan ve merdani ki o kadın ve erkekler ki der rustaha ve şehrihay küçük zindeki mikunen bu erkek ve kadınlar ki köy ve küçük şehirlerde yaşayanlardan daha erken ölüyorlar. Mela kadri Mego Zananu merdani Suisi Mego idafe ya tişkidini Kamizem der şehrihay buzurg zanan ve merdani zananu merdani sivesi zananu merdani sivesi zülter zananu merdani ki der rustaha yani atıfe yoksa harf ve zananu merdan vav yekaya tamam ev merdani ev Suisi merdani Suisi Mego sapayne Eri ve izafe sivesi إضافة يا صفة موصوف İsviçre'nin kadın ve erkekleri. İsviçre kadın ve erkekleri. Sıfat mevsul sanki daha hoştu be. Mesela Kubugota زنان مردان السويس أو دبو إضافة كبو زنان مردان السويسي بيا نسبته bu sıfat. Evet. Yalnız tişki cibecim. Farsi da o de Farsi da sıfatı mevsufa her yaracı ben idafe yalnız idafa sıfatı yapıcı idafa mesela bejin vakidine avana gelecek beni katan. Böyle. Yani ne deli sıfat demek. Böyle. Çünkü Suisi de de vasfa ne ismi. Böyle azul. Yani Suisi yani isim mensubu ki Bağdadi beji mesela Diyarbakır'ı mensubu böyle. Seviyesi İsviçre'ye mensup yani İsviçreli kadın ve erkekler. Böyle. Demiren ölüyorlar. Evet, onlar erken ölüyorlar şehirlerde. Büyük şehirlerdeki İsviçreli kadın erkekler küçük şehir ve köylerden daha erken ölüyorlar. Sebep cihet tefavut-i sinni mir der rustaha ve şerihay küçük. Yani bu ölüm yaşı köy ve küçük şehirlerdeki ölüm yaşının farkı nispeti bir şerihay buzur büyük şehirlere oranla beray zanan kadınlar için yek mümeyyizi bir ayrıcalık sehu yani yek mümeyyiz se yani 1,3 1.3 yani bir virgül mümeyyiz ve da göre hesap edeceğiz. Eğer virgül eğer noktaya şey yani usanmış bir olur. Yek mümeyyiz ise galiba Allahu alem nokta olabilir. Yek mümeyyiz ise bakmak ya inki virgül kullanmıştı, inki nokta kullanmıştı. Her düzgün kullanmıştı. Böyle. 1.3 ve beray merdan erkekler için yek mümeyyizi haft est 1.7 erkekler için yani erkekler daha fazla yani şey yapıyor yaşları daha düşüktür kadınlar daha uzun yaşıyor.
Karşılasan uzmanlar برای این عقیده bu inançtadırlar. Hem ber in akiden bu inançtadırlar ki aludegi hava der şehrihay buzur, yani hava büyük şehirlerdeki hava kirliliği yeki az ileli kutahter buden ömrü efrad est. Yeki az ileli kutahter buden ömrü efrad est. Budeni ömrü efrad est. Böyle. Yani bu büyük şehirdeki hava kirliliği fertlerin ömrünün daha kısa olması nedenlerinden birisidir. Biridir. Seru sedai ziyad, gürültü, fazla gürültü de illeti digeri kahişi ömrü efrad. Bu da başka bir nedendir fertlerin ömrünün azalması, düşük olması. Derşerihay mibaşet şehirlerde oluyor. Böylesi. Ne şehirlerdeki daha kısa ömürlerinin kısa olmasının bir başka sebebidir. Evet, bir başka nedeni. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Başka kesri ne? Vay kesrine sanki bana masum ne bile kul verbiya ve bota. Lütuf Ali suratgar. Men. Nabi Merveke Lütuf Ali suratgar. Şair ve muhakkik İrani. Hem şair ve hem muhakkik İraniye. Yani İraniye. شاعرك إيرانية ومحققة إيرانية در أوان جواني زمان جواني أخوة بس از استفادة از محضر أساتيد زمان بشتي استفادة كرنا جحدورا وان سيدالر زمان أخوة يعني كوتشية باوان حاضر باوان بيو درس خاندية بشتي بي بهندستان سفر كارت بأالي هندستان دا سفر کریه و دوره متوسطه را در آنجا گذراند و دونم آخویا یعنی ارتا öğretim آخو در آنجا دوی در هندستان گذراند در بازکر آنگاه پیورا به ایران بازگشت پیورا هاته ایرانی زبری هاته ایرانی و در سال 1304 در سال 1304 دا امرا شارع یا شش سیدا شش 1306 دا 1306 دا امرا با دانشجویان اعزامی دیگر وان öğrenciye که دهاتن شیاندن به دروا به اروپا یعنی اوک دهاتن شیاندن به اروپا و بلندن رفت چو لندنه چو لندرای وبتحصيلات عالية خد إدامة دات يعني تحصيلات أخيرا yüksek yani yüksek öğrenimine devam etti yani devam kır. تأثر أنجام كو حتى كو نهايته در سال 1318 در سال 1318 شمسی موفق به دریافت پایان-نامه دکتری زبان و ادبیات انگلیسی شد. سال 1318 اوا شمسی یعنی اوا گورا روژه موفق بود که بگره او یعنی دکترا تزیه خوی که اوا زمان و حق زمان و ادبیات انگلیسی دا ویا بگره موفق بود başarılı بود و به ایران بازگشت و زبری هات ایرانی و سالها در دانشگاه تهران و گلک سالا در انیورسیته تهران دا و نیز دانشگاه شیراز و عین زمان دا اوکا یعنی انیورسیته شیراز جی به تدریس زبان و ادبیات انگلیسی پرداخت به درسدان زمان و ادبیات انگلیسی مشغول بود. از صورتگر جوی لطف علی صورتگر جزء مجموعة أشعار بغينج يعني إنكي مجموعة أشعار وكتاب هاي سخن سنجي وكتاب بحق خطابته دا وتاريخ أدبيات إنجليزي وتاريخ أدبيات إنجليزي أوان هر جيج مكناوي كتاب أوانا أصول اقتصاد التجارة وقواعد أصول اقتصاد التجارة ودو كتاب كوتاه
ود كتاب كنك درباره الشعر وصفي ده حق شعر وصفي ده شعر وصفي مثلا بالتركي جوارا بتملايجي شعر بيجن يعني مثال امبيجن وكي بحثا امبيجن دورايت كا وصفي وصورتي وانا امبيجن مثلا بحثا تشاكيت كا صورتي ويتشاي شكلي ويتشاي دارو بري ويتشاي اشكالي وي فلان بيوانا وانا قبا بيشه جوانا رادبين بتملeme. Evet betimleyerek şey yaparak söylüyor, resimleyerek. Evet, yani mesela kaydı kubeken bejin بدأ fotoğraf bıkşine. فقالنا مثلا بالشعر اخوه وك صورته وفوتوغرافي وان دكشين. نعم. درباره شعر وصفي ده حق شعر وصفي ده وشعر عرفاني وحق ده كتاب كنك ده شعر ده حق شعر وصفي وشعر عرفاني فارسي وده حق شعر عرفاني فارسي ده غير وانا آثار زيادة يعني أثر الدين زيادة برجع نماندس يعني الباي نما البايوي نما يعني وانا ترينا سري وانا من يا أنا وانا تاني ديمك هنا أبدنا أجر هبنجي هندانه من بس الصدور فرمان مشروطيات بشتي صادر بونا فرمان مشروطيته فرمان يعني أو أمر پادشاهیه من او تشتكو مثلا او امر پادشاهی اعلان که فرمانه اجرا من دبا لا انسان هذا بجي دبا عليها من انسان بجي من مثلا جانا كلامات بين فرمانه اشتويه نبوش اما جانا جي مثلا ام بيجن وكي جي ايرانيه راوي وقتها ام بيجن مشروطيه هاتي اعلان كرن ابي باشه چما چونكي دیکتاتوریه زوری ناتم بال مشروطیته. من دونما يعني شاه. عبد الحميد هم يا. بعد صدور فرمان مشروطه بشي صادرون فرمان مشروطیته روزنامه های داخل کشور يعني وان قضیه کد داخل دندوری مملکت دا از آزادی قلم برخوردار شدن. ج حریت قلم نصیبدار بونه يعني بهرهمند بونه. و شمار کثیری روزنامه و عدد کبر قضیه در تهران و شهرستان ها و بازار دنا آغاز به انتشار کرد دست به یاینه کرم دست به لابونه کرم و این اویا به قول کسروی گوتنا کسروی نیاز مردم را احتیاجی انسانا بخواندن حبل المتین بخواندن و قزتا حبل المتینه چاپ کلکوتا که باسما کلکوتا هندستانیه کی پایه گذار آن که خروجی و حبل المتینه سید جلال الدین کاشانی که متخلص به ادیب بود که مخلص آویجی ادیب بود يعني برناف كيوي كمتر گردانیده بود بله يعني نیاز انسان احتیاجی انسان بخواندن و وایوانا اویا کمتر گردانیده بود يعني گران بود هندکتر شو گران بود هندکتر از اونا يعني احتیاجی انسان ایرانی بخواندن حبل المتين كل كالكوتا اللي طبعت كذا او حبل المتين يجي كسيد جلال الدين كاشاني وقرمش كربو يعني مثل مشتر اذن احتياجي بوي كمتر بو چما كشوت شد ايران دا يعني لا مشت بن اذن بري يصابون خلقي حبل المتين ده هندستان حتى ذاك ينما ايراني بلكي ما اكيد درباست بو شو موضوع وان خبر در باست بون إجا إذن احتياجي بالوانا وش ممكن يقول لك خزتها الإيران دات كمان إذن إجابة بيناك يعني وإن بقول كسروي نياز مردم را بخاندن حبل المتين چاپ کلکوتا کی پایه گذار آن سید جلال الدین کاشانی متخلص به ادیب بود کمتر گردانیده بود نیاز آنی احتیاج انسانا اویا احتیاج انسانا کمتر کرد يعني احتياج هون بأنه بيوعي نما. نعم. بوجه خصوصي
که آن برای رسیدن به تهران که او حمل المتینه چاپا کالکوتاه جبو که بگیجه تهرانه یک ماه بیشتر زمان میخواست زیده ماهی زمان خواست و نوشتها و او یازیه تیدا از بها می افتاد جدگر خود کتن یعنی قیمتت کتن یعنی کم دبون یعنی زمان در باس بله زمان در باس بیانه از این رو یعنی جبوی وای میرزا سید حسن اوجی مروکی که برادر جلال الدین کاشانی کاشان مملکت که ایرانه یعنی وانا جو ایرانه نه جلال الدین چیه هندوستانه اوجی میرزا سید حسن جی ایجا ایرانه که برای جلال الدین کاشانی که در آن هنگام که او دوی وقت دا در تهران بود تهران گوتی اما در تهران بود لتهرانی بود به همراه شیخ یحیی کاشانی به حوالتیا شیخ یحیی کاشانی روزنامه حبل المتین را اوی قزتا حبل المتینه در پایتخت ایران در باشکنت ایران دا بنیاد گذاشت لوی داره پرمش کردن اولین شماره آن ایلک سایاوی در 15 ربیع الاول يعني در 15 ربیع الاول سال 1325 يعني 29 اوریل 29 نیسان سال 1907 بگونه شاخی يعني بشكل وك ضالكي وك يعني دبي او كويا مثلا شعبه ضاله اما بمعنى مراجعنا الشعبكي شاخي از حبل المتين كالكوتا حبل المتين كالكوتا يعني وكي شعبكي وي بشاب رصيد لطبعكات بالتركي بلكي تشكيدني ببيجن نظام أسلم يعني برو شعبكة يعني مثلا بنقة تدي مركز بنقة اللي يجيك الشعبي ويبتكن شعبان شاخة يعني بالتركي يعني بالفارسي معنى شاخ بمعنى قروشته بمعنى اوكتيناوي شيء شاخ كرمانجي في عملات الزيدة الشاخ بمعنى شاخ كرمانجي تي عملات بالشاخي دارا يعني فرع غصة بله يعني شاخي دارا مش جويرة شوية فرعي كرمانجي ولا يمكن أنا بقول بلكي التركيبة تشكيدني بيجا مثلا تشكي مركز أول الجيكي بقى إجاباني كدني جي الجيكي دني جي شيخي بنت فرع وعربية صندوق تركي شعبة سيدة شعبة بيجا ليس شعبة الشعبات ضال لو حي ينوز نامه بسر لو حاوي قزتي دا يعني باش صيفات شيك او با شيك او مانشات ويدا مدير كل جلال الدين الحسيني مؤيد الإسلام صاحب امتياز روزنامه هفتگی ويومية حمل المتين ذكر شده بود او كاوي دا يعني دا امبيجن ناوي شو مانشات ويدا قد اف قزتا هاني يعني دا مانشات وي قزتا دا مدير كل يعني جنال مدير وي يونتمان جلال الدين الحسيني مؤيد الإسلام لقبوي صاحب امتياز روزنامه يعني امتياز صاحبية قزتا هفتگي أو هفتلق ويومية أو قنلغ حمل المتين أو كوجي قزتا حمل المتين ذكر شده بود ناوي وي جلال الدين الحسيني أتمو ذكر كرندوي باشلغة ويدا حبل المتين روزانه حبل المتين روزانه حبل المتين اكو قنلوخ يعني داتا يعني مشكلين روزنامه آزادی خواه يعني قزتكي آزادی خواز بود و بی پروا بود و بی ترس بوجي بی ترس و بی خوف يعني قرقصوص بود و در کمتر از 2.5 سال کمترش 2.5 سال انتشارش يعني يayınlamavi يعني بلاغ كناوي شماره 14 يعني
Sayı. دو Sayı سال و çar. نیم انتشارش دو سال و نیم yayınlamavi şumare çahardahım yani sayı çarda Recep 1327 yani Siviyeki Juniye 1909 برای همیشه devamlı olarak sonsuza dek خاموش شد sükut bu hata girtin. Saklandı bir nevi yani. Yani qasde yani kapat kirin olsa. بله yani ya mesela tadı dibe ok bu yani ambijin yani şu meşrutiyet jip paşa rakırın belki piştik meşrutiyet rakırın icavic ebayaji dibe hem azadi xwab hem be perva yani hem hürriyet etxwast ve hem jip be tırs bu eve kubiya vay ben eve gelek عليها شهر انki tiştab benefsin dahqi yani tmavi da falan bana cidben sebebi girtine var. Girtin ama ben. Esabakum Allah khairin kesira.